د پروسه آشتی د یک خالهری گرینگ روشاری بر پککی عبدالله جلانه پشتی داوی سر د نشانده دم پارتی یا امرالیه هفت سروک دم پارتی را گهاند کلو گراو امرالیه جبو جلان خانیه کینو هاتیه چکرن لیلگوری آگاهیان اجالان هیجی لجه خوی بر دمینه و دیارنینه دیکنگی در باسی جه خوی نو ببه. Benim aklıma hep Mandela gelir biliyorsunuz. Carên wisa her tim Mandela tê bîra min. Hûn dizanin Mandela piştî 28 salan azad bû. Lê beriya azad bibe destpêkê cihê wî hate guherîn û ji bo cihekî guncav hatibû amadekirin û wî lê cihê xwe yê nû pêvajoyeka aştiyê û danûstandinan meşand. Niha ez jî bawerim wê heman tiştê bibe. Yürütülmüştü. Anladığım kadarıyla benzer bir şey söz konusu olabilir. اندامکی شانده دم پارتیا امرالیه جید بیجه او لسر مجاری جاری چه آگاهیان نادن لیلگوری آگاهیان به دستورده وکتنه خانی جلان وکه کمپلکسه که مزن هاتی آماده کرن تیدا سالونه که جوین هفدیتنن اوفیسه که خباتی پرتوخانه کو جه ورزشی جهنه لی جلان دبیجه حتی استاتویا ویا سیاسی وکه دانوستاندن کار نه دیار کرن او آماده نینه جه خواه بگوهره şu süreçte Vê pêvajoya çareseriyê de geşedaneke ku herkes ilbendê bû heye. Li aliyekî din derbarê Brêz Öcalan de sala 2004 li ser binpêkirina mafê wî biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê heye. 2014 yılında bir AYİM ihlal kararı var. هر دی سال گوری آگاهیم به دست رودا وکتنه اجلان مالا خویانو دکاره هری که 15 کانالین تلویزیونان تماشا بکه دیل گوری پیوستی جار جار گرتیم به اجلان رجی وکه سکرتریا درباسی جه نو ببنو دبشکدن دجی دی پاسوان نو بدارو کارمندکی تندرستی جه هبه دگل نقاشم درباره گوهرتنا جی ربر پککی عبدالله اوجلان نگراوا امرالی همان دمه نقاشه که نوجی لسر ستاتویا وی در روژوی دیه پرانی حقوق نسان دبیجن جبلی گوهرتنا جی وی پیوسته که ستاتویا وی وکه دانوستاندنکار و تا مذاکره جی بیتا تایید کرن شوکت هرکی رودا انقره